What do you mean? Njohi akiri poison. Google that. Njohi ni poison. Na nikio majority ya andu manyua. Their first reaction, the first time. Kaniururia mundu wothe wanyuaga njohi. Ndatahikire ma. Tondu system ya mwiri poison ni yaingira. Umenye wakunda njohi. Ako ni ukunyuite dawa cia ARV. Ako ni ukunyuite dawa cia mutwe. Ako ni ugwikite ati your liver stops doing everything else. Ega focus ko eliminate joy from the system. Ko irogamagia maundu mothe. And irutaga only 1 ml of alcohol in 1 hour. Ati? Only. 1 ml? On kanyamu kaigana atia? Kanini muno tondu gaciko gaca ike 5 ml. Yes. Ndukicaria 1 ml hau in 1 hour. Koguo njohi no ingikoragwo igikatia circulate. Ire o mwiri-ini. Kai. Na nikio andu ingi mena alcohol induced diabetes, alcohol induced hypertension, alcohol induced cardiac. Mathina ma ngoro maingi muno no matioi. Ageire diabetes ne kunywa. Na ageire hypertension ne kunywa. Na mirimu ingi mingi na ED, erectile dysfunction, it is at very high na riu. Na ndono no uruta muriu wina ED acoke athie nyuithie ndawa icio cia menyuithagia. Hathiaga atia? Ukimwambatia ni ukwambatia raithi muno tondu agiro uko wi muriu ukinyua ndawa icio cia wira ucio na no ifaniri enough ciendagio irafu agema ciendagia ugikenie mutumia uyu wona ni muthaka on the second bottle ni wona ni muthaka 15% riu ri the third bottle ni wona no muikaranie akana ari mutigithire na ari muthire rumu ni wakenda kuruta wira mutheru ukira wagetia combination hiyo nikio maragwa in the line of duty sana ati mundu ni hypertension yameragia dawa na njohi ati ya dawa ni ciha njohi akameria ani ni guhona ni people are joking. Njohi damage iria ika ugikari kafani ndio coke. In fact kindu kiria muri wagaga ni clarity ya meciria. Ona wi mugi atia, ona wi na kio kihana atia, mundu athia akiluzaga that slowly by slowly and surely. Slowly and surely. Nikio roraga mundu karigo kai uyu ari graduate. Eni ndagithirire ugukwira kahora slowly but surely. Graduate yao. Njohi itakiri mwalimu.